Dear Bay Gamay, Bay Gamay, Bay Gamay, Bay Gamay, good day. Please call me Shane, 22. Pahid lang ko sa true identity nako. This is my official account. Mga ilang kong advice sa atong mga kabay gamay fans tira about sa akong miserable love life. Usa ko ka massage therapist diri sa Digo City. Naka-customer ko gusa ka sundalo ang nag-court siya sa kuha. After a month, gisugot na ko siya. We almost look like a happy couple. Lag diri, lag dito. Milk tea diri, date dito. Murabag always lang happy among relasyon. Walay problema. Not until niabot ang time na nag-confess siya nako bay gamay. Naa di ay siya'y pamilya. Huwag na sila'y tulok ang mga anak. Sakit kaayo sa ko abay gamay pagkabalo nako sa tinuod. Pero mas niibabaw ang akong love sa iya. Nagpadayon gyapon mi sa mong relasyon bisan pa sa mga nibala nako sa iya nga minyo na siya. Nabot mi og 5 months bay gamay. February 27 our last date. Last banding, last hug, last kiss. Idala ko niya sa usa ka falls. We enjoy the rest of that day. Kay maasay na pod siya og laing dapit. Layo sa kuha. So one day, gatawagan na mi on the phone na nikalit og call sa iyahang messenger. Og nadungog nako tanang gipang istoryahan nila bay gamay. Grabe ang hilak sa iyang ka-live-in bay. Ako nga dili tanto makasala. Nakafeel ko og konsensya og kaloy sa girl. Labaw na sa mga bata. Mao to nga bisag sakit ako ana nga gilit go siya. Ako na lang jud siyang gilit go. Pat niabot ang pila ka adlaw na hibalan nako nga buntis day ko. Og hangtod karon wala pa kabalo ang lalaki ani. Og nahadlok pod ko nga maguba iyang pamilya tungod nako. What should I do mga kabay gamay? Angay ba nako siyang pahibalon sa akong sitwasyon karon? Or mas better na mohilom na lang ko? Please no hate, just love. Na in love lang ko sa usa ka taong naanay tagiya. Dili na ko gusto mahimong what we call in the Philippines nga kabet. Kay never jud nako nagipangandoy nga maging kabet. Salamat sa mga mutambag ug maayo ug sa mutambag ug dili maayo. Salamat. Bye gamay. Nakabad trip lang sa sitwasyon ni Shane kay Borussia. Gilibog siya kung isulti ba niya or dili nga Borussia sa laki. Kay lagi daw, dili siya gusto nga makaguba og pamilya. Pero kabalo ka Shane, katong misugot ka nga magpadayon mo or katong nakabalo ka nga minyo na siya, then misugot ka nga magpadayon mo. Moto'y sinugdanan nimo, moto'y sinugdanan sa pagguba nimo silahang pamilya. Kay buros mga karon, para sa kuha, kinahanglan nimo nga istorya sa laki nga buros na ka. Kabalo mong duha sa inyong gibuhat. Kabalo siya nga na siya'y pamilya, o kabalo na pud ka nga minyo na siya, pero nagpadayon mong duha. Misugot ka nga mahimong kabit niya. Sulti siya nga nagundili. Pero kung pananglitan pod nga tinuod nga nakonsensya ka o kung kaya nimo nga buhion o suportaan na imuhang anak, pwede pod nga dili nimo istorya siya. Then again, desisyon nimo na. Buhata
kung unsay kaya nimong buhaton. Buhata kung unsay mas makagaan sa imuhang feelings. Basta, padayon jud. Padayon lang jud. Mauligi na nga before ninyo sugto ng usa ka lalaki, kinahanglan nga inyo sang ila-ilahon og tarong. Kinahanglan ninyo og taas-taas nga oras para mas maila jud ang tao nga nanguyab sa inyo, ha. Diba unta? Pero lagi human naman. Pero pananglitan og wala jud mo kabalo nga minyo di ay or naay laing uyab nang nanguyab sa inyo, ha, nga inyohang gisugot. Pero kung nakabalo na mo nga naanay pamilya nga minyo na di ay na siya, kung minyo na nang uyab ninyo di ay, undangi dayon. I mean, nganong musugot man mo nga kabitra tungod kay love lagi daw. Pero always remember nga wala jud na siya'y padulungan kay kabit haraka. Kabit haraka niya. Og sa mga lalaki pod nga nanay uyab or nanay asawa, dili magpasakop. Bitaw, if na kay uyab or na kay asawa, minyo na ka na kay pamilya, ayaw na pagbinuang. If panalitan, wala na ka nalipay or wala na kay love, anay mong uyab or asawa, human na sa ang angay humanon. Dili kay magdugang, magpuno, mangita kaglain. And then, makapasakit lang kaglaing feelings. Unta, makuntanto na ang tanan.